Mfethu into engayicela kubantu besifazane ukuthi nje abayimele abasebenze bekwenze konke bethi bengena emculweni but benayo indlela yokuphila ngoba la emculweni akusafani nakuqala umuntu sekufuna ukuthi noma ecula kodwa abe nento azophila ngayo eceleni. Bethu njengamanje enye intokazi la emculweni kaMaskandi eyimele noma bamele abantu besifazane ngendlela enza ngayo. Cha umsebenzi wakhe uyaphambili. Kuthazana sikubingelele. Ngiyabonga kakhulu mfowethu sanibonani igama lami nguNdoni ekhaya kithi kusempangeni ngiphinde ngibe umphathi weNdoni Music Production and Event ngiphinde ngibe namaciko futhi engiwaphethe okugqizile usale ugandaganda namhlanje nje usuku olukhulu mfowethu lokwethula ialbum yami ethi Siyasha Isibhamu okuyialbum ekhombisa ukuthi abantu bayithakasela bayithanda ongikuthandayo engakudalula ukubona abantu bebangaka beze ngegama lomuntu wesifazane so lokho kukodwa kungitshengisa ukuthi mfowethu indlela kwethu iyabambana inothando iyasupport ayisena lolo labandlululo lo. Kunomuntu wesifazane osekhaya nayo iciko sakhula ofisa ukuthi afinyelele lapho yini amapha amazi nje ongathi umdlulisela wona. Mfethu into engayicela kubantu besifazane ukuthi nje abayimele abasebenze bekwenze konke bethi bengena emculweni but benayo indlela yokuphila ngoba la emculweni akusafani nakuqala umuntu sekufuna ukuthi noma ecula kodwa abe nento azophila ngayo eceleni. Mhlawumbe umusic wakho ialbum yakho itholakala kanjani bakulandela kanjani nasenkundleni? Zonke inkundla mfethu online la kudayisa khona umsebenzi ngabo Spotify, iTunes, YouTube ngiyatholakala. Ku YouTube ngine channel yami ebizwa Indoni so uyangena nje khona udownload stream ngendlela oyithandayo mfowethu yonke nje indawo ya online uzowuthola umsebenzi wami. Dadewethu siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngane yakwethu. Siloku sibacoshe njalo sibadonsa one by one senzela ukuthi sizwa amazwi.